Agreement. Ajan salamau kamangkit yung Chairman and Shop, standing committee report ng Beb Kisli sa Klimaw, Lebanari sa Klimaw, and Kapantala. Pwede yamia kariyaman pang kamangkitwo ay paan po na siya. Karos mautung kamangkito masa ni Huwa masa ni So, kamangkit poitar, o standing committee report ng Beb Kisli sa Klimaw, Lebanari sa Klimaw, Kapantalar, o Ewan Show Moore, Murunrangon. Chairman, the Chief. Standing committee report ng BFG Silisok Manula and Riyasak Limao, Mapit, Governor Communication ng BFG Walisak Tuala and Riyasak Pahrek, Chancellor Committee Sap. Chancellor mo, report what will ban report yung isang committee Sap para tayo ban po na si Chairman Latore. Kalangan ay tungulwa ang kakpatpatuta bang purakan koros. Pilsangan mo mo speaker man nuwaw karakarak ng pagkita standing committee report ng Silisa Kuno labi na Riyasak. Niya kariyaman ban kamaguto. Agreement. Chancellor mo kamagut mayor, karos mautung kamaguto masa ni Huwa masa ni So, pwede pwede tayo bang katiyan ang masa na ba? Miya masa na ba? Chairman Latore. Speaker sangan mo man nuwaw karakarak pagi standing committee report ng Silisa Kuno labi na Riyasak Limao ang bilkak kapantala. Agreement. Chancellor mo kamagut yung mayor, tayo bil kapantela, standing committee report of Silisa Kuno labi na Riyasak Limao. Pwede miya kariyaman bang kamaguto, tayo bang katiyang nan. Usus, karos mautung kamaguto masa ni Huwa masa ni So, kamagut paita, standing committee report of Silisa Kuno labi na Riyasak Limao, bil kapantalar, o nga uyak puro murundangot. Miya to standing committee report. Standing committee report ng BFG Silisok Isula and Riyasak Limao, Mapit, Governor Communication ng BFG Tuwisak and Riyasak Pahrek, Chancellor Committee Sap. Men po na siya bil Chairman and Shop, Chairman Latore. Speaker ay tungulwa sa kalang kakpatpatuta bang purakan koros. Pilsangan mo may man patuan pata kamtin siya po nuwaw karakarak pagi katuat ang kakatun yakuburgi standing committee report ng Silisa Kisula binar Riyasak. Agreement. Chancellor mo kamaguto. Second vote standing committee report ng Silisa Kisula binar Riyasak. Kamaguto yung mayor o miya kariyaman pa, ipan po na siya karos mautung kamaguto masa ni Kalangan Chief, men po na siya Chairman and Moni. Kalangan may Mr. Speaker. Wow, karakarak kamagut malwat kailan kak. Puya kapuragi ang watawat kayo. Kamadang ko sinato Walisak Kuno labi na Riyasak Limao. Agreement. Kalangan, Chancellor mo, kamumutaan ko sa natap ko Walisak Kuno labi na Riyasak Limao, with Royals ang Committee in Finance. O blazer ng calendar, o tayo bang katiyan ng masa na ba, kamagut masansal sa nga Chairman. Karos mautung kamaguto, masa ni Huwa masa ni So, kamagut paitar, tayo kat ng masa na ba. Miya masa na ba? Kalangan may Mr. Speaker, muna day bangkat yung nanmasan pa. O buwan kaksan bang kupura. Ay man
Kalangan man, Speaker. Chan Salamau, Kawait Masang Chairman and Moni, Karatak Treban Komal, Lebanon. Dahil Komal, Lebanon.
Along nan supplemental we yakupur omona tay komalti puagi kabin kamutan kosunet kapkuali sa kuno le benari sa klimawan kak kapitong pangkupuran senator kan we kamela na makaro sa bulman kiyer uktay kagaya katla mo tay we ban po na si chairman and Moni chairman kan Kailangan may Mr. Speaker inkak pada sa umukamitin Moni kubura po inkak padeng sa sakaratan kay po ni kaping wow may patoyor nilang nan mahal may Mr. Speaker itong alwaw lapan kubura mo wan kumelel Vice Speaker floor leader o Ria Honorable Senator Kan Chorus may Mr. Speaker muna ipan wiya kamakita imen kabesete wiya pentadawad po endete pan kuburakan may withdraw na ran KU supplementary session and Pahrek o ikamelala me in order kailang kakatiyang nan watawat kayo ranwat pero pwede met may Mr. Speaker nawawa karakarak pada sa umukamatin Moni o kamagad malwat kailang kakuya kupurki ang watawat kayo kamadang ko sinad o pagkuwali sa kuwano laban niya reyes sa glimaw Kariyaman kanangan chancel makamagit miyayer dahil pan katiyang nan masinabe kamoy chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker itong alwaw sa balban kupromuyo bang kupurakan chorus kamutang ko sunod withdrawal mauyawi ni kameleleyo may tungalan ki may akarwaro and kagapwel niyaralap ebit Moni kan makin lodi sang tatuang kan me sa Material Public Corporation madan ki Pohnpei Port Authority ken kalawet isang na magmagating soap kan magan patoto sangin soap kan chorus soap in light soap in wamam soap in wa container o soap tigitig magbilikin mo may Pohnpei kan chorus Mono bukat nan ko sanad na more percentage sisak may yang rai ran kin kaktatong percent silisak kin apol to Pangwat essential memorin COVID labanan siya pun miyanan munikan makin lodi o palita dagan pi tata rekin nanjiyang wanaso chorus kan kakapayata ra itong alpako I carbon withdrawal we ante de ban kupurakan pero po kumet may Mr. Speaker wow karak kamakit malwat lengkak sabul man kita kamudang ko senat buat ang watawat kayo o kaburwardong committee in finance karong-karong ang kakuyawin Kariyaman Speaker kanangan muna ipahan po na siya kamagutang makapurain po na siya ma-Israel kami yang kaway nan masinabe kamoy Vice Speaker Kalangan Speaker ay tungal sa karon ran mawon man sang lelapan kubromong ang floor pambakabayan ng Honorable Senator Chorus. Kumguburo po ay tungal sa karmasikuwawan kakpuli sa pulma mo yung tungal na pay-tighter ang tan kuburo o ang ton uwi. Ay tungal wow sapal pan kuburo mo yung floor pambakabayan Senator kan o ay tungal wow ang ray kong tutongkan mayang patong supay yalaman ranmot ranmawan kapang payamaw karakap ang ton Pohnpei yung sak nang kalalan Pohnpei o likin kalalan Pohnpei. Mang Speaker, itungalan ka kaping o man kasaleta itungal matamatuan ututong komuntan ko sa network. Iba doon kami lele na ang sauyo mapatular iyang moin totok me nekpasang munikan makoloktit o kasaneti me present silisakan turola ang upali ay sisak sa
merenkak tetongki tel mangi lelang sawut ngunduan kawewen chairman o introducer ma te kawewen chairman o ibilwewe ma introducer and bilwet ibilweya former portman on PPA in ima utro the chairman in finance bill uyaman o irainen na narawani kapal mamia onan mamia nunduan magmakitin masop kantan makitlasang Pohnpei kasola ko sa ito yawasa yang agak sangan anan kanan operation otame kanotin magkarta kapal ipatawan kasaleta anso yu samalar Mr. Speaker ni anso magtrail katkitak sinsentrikis punuya subsidy ang PPA pagi anan ang sawasin totoko matamataw ay patawan tawtogi ko taan mo niyo o ipatulang present silisakon kopro lang rai ya itungal kapung melelang puya pantatokot pagi monuat and bilpuralaw sawasa arail sabis and apaliala aramas and potila sang Pohnpei o apaliato aramas sabis and iralkan mabang talumutong Pohnpei I patawan kapunggu kasunod wat main speaker o imanin sansal may YouTube present ko pukian monikan mo collected anutang puralang rai Pohnpei po tatuan kalangan main speaker Kalangan Vice Speaker mamawal sang Vice Speaker and may kupuren po na si Senator Movic kalangan ng kupromo speaker mulai dan yang pato ay tungkol sa karatan kay Baniyo Wawan pato ang tama kom tiyang giyer on kin kom speaker on kin vice floor honorable Senator Kadkadaur o staff kan pato ang child nan kalalangot speaker kapung ka komagit me pit kamamataan ko sa net kuwali sa kuna ulan niya rin sa kinawan ko purpurlang kamiti po and korong Ariyet karado kan ni men committee en kak pakata o consider niya isom rabang korong ko po ki 30 totong ki Ari kami lele makarapan kamu matang ko sa network taw yawita po ki niya anana pan 30% mapuralang OFA anane pilbuyaki sapis on way na pit taliset Ari imen roproben niya mang monument pan kopurpursang OFA o kolak kopurpurlang PBA monument pon aya effectin sapis na monument kun totoo ko ang OFA ya wasak title ban patrowan sang sent na ban tapun sapis puko na OFA ikamelele me ayin sa water office no OFA an ka puko lap sang tamro kan yaran chayo ari ikamelele me ayin sa wat rebel capital ngong trail pok yo trail supplement ne rai pochet puebl sodoita Arya ayin sa me komotang ko sa net puka tutan kan kabubutay kamelele me kabubuta puego karato puego yana pan sa sent puka tran bilyang tapun sapis kainan sapul matrail data itong government dari imen committee an kubro yan somraban korong ma peitok pukat kak niya o ma ban niya effect ma ban korong patato ken OFA yak tailanana kubro mau komotang ko sa net watch Punong Thailand kamanala taga Thailand may itong tangan niyo. Kalangan ng kupromis speaker. Kalangan umawal sa Senator Movic kain po na si Senator Simon. Kalangan ng Committee Speaker ay tungkol sa kantang kay Pwuhng wow kang puron. Pohnpei Pohnpei. Ito ang wow kang promise by Speaker so leader ng Senator Kadkadaur. Speaker, imen pil kasalita ay tukal utudong tatak na pato mon kampi mon legislature also. Ap imen luwa pag mapangkak. Pwede pato ang kamila na me tatak yung kuyaw pwede karapo. Agi map board authority pagpaki situation pun lang rin mo niya moral kasan din tatak. Haman niyo kasan tuwo. Tatak ta maranane kiya Present of yung kulang rin. Nabikak sensya long legislature po. Kaya nabikak yung patuwan tamer na Kadkadaur. Ipatuwan
ronga par mo yung committee bilka ropoto nan wasan sesio kolonia randre yo me ni ayer beliau kasanti Port Authority me pit parking fee ma ton Pohnpei ban patola kaburala aray panay pitulong ng kilo marapan menisilisyak te botobotsan talayo biya sang rate kayo kasi nagdir ari imen na committee bilka ropoto ya punginirawad na pataw panapit po ipilmen wawagi speaker so ite kin isura kamile me tatok chuot yomet ap manile ma irop kat pansensal tong legislature kamile me pikasal kan memyo so me tuwa essential sang rel do movie main bangkak say apol imimen patuan pagi ma committee kak look into this so bukat wopin kawid na sa borel to kalangan ko mo Kailangan Senator Simon Mauer, ayon po na sa mga Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patoa dan batang komun yang kita sa karatan katong awapan kuburan sangatay po labalap bisa pun makubur mo cancel takar amendment trail dan marain branwat igak tuan kelai konoti kubur branwat itu one komu speaker one vice floor mobil one kemelel kuyan of members chorus Pilsan gian semua bagi itu leban yang lemaran yak nan chen baswood mobil nan men KPC kan itu ran mau to wing Pohnpei insep. Mr. Speaker, iman barawanda itu lucu tong kamadan teklawat. Iman tiang kemas sebab kiran kay namoriyam tiang. Niaralap kabunot memie talengkap kadaman fishing fish prodong Thailand present lemais o bana pali kabunot memie karyau Pwuhng yawitan poi kap Pwuhng entrance nan samadail usan chompir sitapang kak ketok lau belan show you bakapese banu yau pero waksang kesulitan tarifin bil kosong tigan. Banana wanan shoyu KPC, angka guyawi, o ambangak tegater. Ituan, imen barawan terboy ide barawan. Itu cuma lagi yang semua yang bacaan komiti mau ketahui pelwat. Ia orang mabanka ko konangan kaguyala LP1 niya semua kamti ban katogi niya exception yonan kamata heu title toror me toror yang orang FSM kan shoot dan yang PP rangkak cek popul korong pi konangan kita rangkak main bilwo kita rawat pergi ansur rela saya biasa habis buat macam apa itu. Ayat kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, Mamawar, ay baan po na sa mga Senator Louie. Kalangan Mike Speaker. Muna iba yang pachwa iman laki ay tungkol sa karatan kay Pwuhng wow and pachwa yang sapol mamim pachwa nan nilang o kaproito nan molwech maun kun komu Mike Speaker. Vice Speaker, Floor Leader, members ko, chorus niyang pacunan karab. Ay pilchungol ran maong Israel kan may PPN men KPC. Ikapyong ki
Uktaklan tama kaptalong sang Ran Senator Joab itin kan kasaleda ucuc ong irawat o kapungki chairman bil kasaleda ma irawat pambil ko purpurlang committee boray pambil check chipi iman and register ay chungol concern belen wasama mooring rugtang mooring fee ko kun pachoye na committee will check and will consider environmental impact na Israel kan na susupay na ni patpachowasaw iman cheo chuwang mo OFA ma ang sumaray kun 30% o parang kak niya program marag napali mo check wasawa pwede ban ko purpurlao na committee kak will consider wayang PPA yung report pe saik mi ang committee in finance o pe chagale me likin PPA me kosenet mo dangan kin ka impose pada one transshipment privilege fee me wo ge paunin mam chorus me kin kamagamagit sang bon per se na rong bon mothership ka so del tigdig sang sente isa kilo eu o pe ka impose tada ko sansal me so do we ay kamelele me fee ni anso me fee kin mie utan fee ban purala buena pali tatak me kin kata fee yo ay kamelele me Pwuhng PPA and pada 1% to buki ama bu karong-karong ban mio imen beliau ka proyek ngolu kupurakan korosang nang karong-karong chon committee yo me so ya chon committee jalan ka ke open up tatak ni bang kupur to Akbar trial and kakuinsa trial and kakuinsa kian kalangan may Mr. Speaker o itungalan ko wow yield floor ang riyan na pagtuwap. Angan Senator Carr, yield floor ang Pagtuwap. Angan Senator Carr, yield floor ang Senator Chawab. Kalangan kami Speaker, kalangan kami Chairman Carr. Moniban patawan na itungal sawas itungal wang kami Speaker. Wang ke vice floor leader members kan Irkan me patayang trial may isang what. Ito all sawas yung bill, essential mo trial, Mr. Speaker. Essential me, Pohnpei Port Authority, apapali Port Riau, yung airport o seaport. Essential mag-try bill, katan kit Pohnpei Port, o sampai tin sumbir, Pohnpei International Airport, pilduwa doon, Pwuhng. International Airport, pilduwa doon, Pwuhng. Mr. Speaker, honorable members kan, potrelenggak kalau Port Riau metan Pahrek yang usahan peting sumpir, usahan peting sutpan ang sambapon, niya katam kir International Airport, the seaport, so many upgrades the kamaula pananan niya. Ito kanan ki ang sumaw ipatpatupon yang PPA port, sepatola kuwa mo patrowan sangon kirta kay na miya guam nan seaport arkak patrona na naubisu muangi de patrowan tamat tang sil dikin paina er sangon mi surveillance pukat Pohnpei Port Authority nanan anana naktai sudah ban upgrade o kapatayang kaparakiyang sa matrail airport o seaport ong ko sa trigan nan maslikin Pohnpei de Micronesia arkak FA kak shutdown Port Riau. Arime pasal ben sin bill wat
Kailan ka kapura person di sa klamia, orang ka upgrade o siya kamau ya tama koneng ran kailan ka memori o and ka provide safety on sumpir o su. Kuwali sa kono le peneri sa Pwuhng. Koros mautung kamagito masani ei. Pwuhng masani show kamagit paitan. Taiban katian dan main motion Thailand kamanalan watawat kay main motion Thailand kamanalan watawat kayu o kapralang kamitian muni. Pahrek pen kamatang ko sa network dan kak nei o report and mie mon karyaw kay sa plan matawat. Dahil katian anu sus koros mautung kamagito masani ei. Pwuhng masani show kamagit ei. Pwuhng masani show kamagit paitar o kay kamanatar kamatang ko sa network ni watawat kayu o bang kapralang kamiti and finance. Mie kamatang ko sa net Legislature Bill number FG Silisagisula and Pahrek of Different Act, adding a new chapter to Title 1 of Pohnpei Code entitled Senior Citizen Month and for other purposes, only watawat kayo. Chancel makamutan ko sa network aside ang Committee on Social, Cultural, Tradition o Historic Preservation karatepan po na si Chairman at Kara. Kalangan ko po mo na Speaker. Amen. Sekarang kamu kemudian muitangnya punya yang patrian sama mui kasama-sama kau ikan wanin lang. Peradanan maluat itu kalau wanti kamu, wanti size, wanti floor. Itu men wanti look condenser, o wanti yang ay senatorkan karus, o pada wanti staff kan yang patrian kesai. Nan buya kupurta buya labnamu. Ini patrawan sekarang mau modal kalian. Tabulman